time nga solbaren deti nga problem, no saan buyaen deti nga video. What is the least value of integer x such that the value of 2x minus 1 is greater than 9? So, isurat tayo deti nga given using symbols. Pagbalino ka nga 2x minus 1 is greater than 9. Tapos, isolve tayo. So, ag plus 1 tayo both sides. Tapno 2x lang ti mabati. 2x is greater than 10. Tapos, divide by 2. Divide by 2 both sides. Agbalin nga x is greater than 5. Tapos, the question get least value of integer. So, x greater than 5. Ana ti integer nga sumaruno iti 5. The answer tayo no kakit 6. So, the answer na deti ket letter C, 6. No kayat mo pa iti ado nga math video, i-follow deti nga page.